Swastiastu. Swastiastu. Ingin senang paman sujadin pesan atau Ramana Sukeno itu sampun presiden yang kerja keselamatan mantuknya regerat yang tugas maka kirang atur pegalan ini tiang ring ratu serati mangga sami kejabon malah bisa mangga sami kejabon.
Bogor yang TNTR mah.
Sampun, sana makin ayaban teraris tabuhan bakti sana kaktor Ibu Pertiwi. Durus. Sampun, sana makin cakang gelar sango duene. Durus. Sampun, sana makin ayaban teraris tabuhan bakti sana katoring segaro. Durus. Sampun, sana makin ayaban teraris tabuhan bakti sana katoring Ratu Suci penedagan lan pengalang. Durus. Sampun, sana makin ayaban teraris tabuhan bakti sana katoring ayun. Durus. Sampun, sana makin ayaban teraris tabuhan bakti sana katoring Ida Betaro Sami. Betul. Sampun, sana makin tepak pukul ping 3. Sana makin ayaban terus tabuhan caru sana rengkangin. Durus. Reng Balai Agung, reng Sedanubu, Mandau enteng ngamongan caru dene.
Sampun, sana mangkin ayaban berarus tabuhan caru sanering klot, durus. Sampun, sana mangkin ayaban berarus tabuhan caru sanering kajo, durus. Sampun, sana mangkin ayaban berarus tabuhan caru sanering tengah, durus. Sampun, sana mangkin ayaban caru bebek blangkalong duene, rauhan ring pamali duene, durus. Sampun, sana mangkin ayaban berarus tabuhan bebangkit resigano duene, durus. Sampun, sana mangkin wilohan caru lan pamali. Bukul dumun, wus punika sampah, wus punika tulur. Ye ngawet laris marga. Ke tengah, Bapak, ke tengah. Jika lunas, belulang caru mangga diambil.
Sami kuku rambutan. Belulang sami kuku rambutan. Tidak lunas, sering serati, mandor, hinggur, beberapa. Oleh sarang tiga. Review nomor 1. Sering jera bangku, manda marjang, pengurip-urip duine. Marjang sampun pengurip-urip duine. Keris Dewi Mangda Wenten. Prasantun Dewi ini bakal ayam-ayaman. Prasantun Dewi ini bakal. Medangnya malih serati Dewi. Sampun sana bangkin ayaban teraris tabuhan bakti sana kator ring pingalih pelingnya sami rauhan ring pedagangan duine lurus.
Sampun, sana mangkin ayaban rades tabuhan tebas-tebasan pemlapas sami. Durus. Sampun, sana mangkin ayaban bakti bebangkit pemlakas duwene. Durus. Sampun, sana mangkin ayaban rades tabuhan segahan duwene. Sampun puput. Jero Mangku Pusah Desa Adat Jero Kuta Kesarangan Made Putra Yasa Pemunut Pedagangan Kadek Dwi Malayani. Munggah gambar ide nak lingsir. Tereng Gedong Sareng Jero Mangku Dalam Tangaling Desa Adat Jero Kuta. Gambar Pemunut ide nak lingsir. Penaman Ni Ari Sandi. Ring Gedong Daksu Jero Mangku Pura Gedong Daksu ini Marjang Jero Mangku Pura Pucak Desa Adat Jero Kuta. Kan pedagang waslaan ini kan Ring Gedong Gunung Agung gunung leban di kop. Jero Mangku Pura Penataran Sasi Desa Adat Jero Kuta. Ring Gedong Penyimpanan Jero Mangku Pura Pusareng Jagat Desa Adat Jero Kuta. Atur asap. Pelinggih Angrurah Agung Jero Mangku Pura Kebuyadan Desa Adat Jero Kuta. Gambar ide. Ring Pelinggih Arjo Jero Mangku Pura Puri Dalam Tarokan Sane Ring Banjar Guang. Di rumah Kudano atau yuk. Gedong Sareng Pelinggih Ring Piasan Kaler Kau Benesa Pura Puri Dalam Tarokan Ring Pelinggih Pasuknya tidak boleh. Piasan Kaler Kau pun Ring Panggongan di Panggongan Pendruan. Ring Piasan Klot Kangin Klian Banjar Guliang. Pemuda boleh. Ring Balai Angklung Klian Ring Sedan Lubuh Kali Klian Banjar Pani
ring Pulinggi Hagang jero Mangku Dalam Desa Adat Pedap-dapan. Ring Balik Kukul Bendesa Panglang. Ini marjang udah. Ayun kau, Kangkung. Ayun kau, kita tuangin. Nah. Oke. Oke. Niki siram mana Niki? Sanes pamit di tiang ring pokrama ring kalan Tiang, Niki mau ke dalam? penyakit ngaturan biasa Niki. Betul asapnya kepek ya? Oke, sudah. Bebelah dah. Dur. Nah, paman tisian bapo, paman hidup dini di kumene berpresidoman merto angin tokal hidup. Kakek cueca yang awi paman murid dini dadi jat motor man mertok ento tu sing kesangkanin paican ide sang yang kawi paman aturan yang lebihkan lelah aturan ya kamu kami matur ingin Sabu, semakin ayaban segahan semakin kami. kami makin mau Ya, tulis sepanjang kalian. Bang ini kembali pun sampai sampai atau saya tulis sidang atau tidur gitu. jagat Bali Ke sampingnya ada tenang. Yang penting daun dadap bas kuning nih kok. punika Bud, urut pun di ngomong kan. jagat ini Atur pengeling di tiang Rang Ratu sana jadi patang ayat ngaturan bakti mandong regena. dasar Pengeling di tiang
bawah dika deng tapening yanyo ke bawah yen irago mayarnyo patut lagu uning ken tatuane ken yen tan uning ken tatuane nika ke bawah siarnyo duwe yarnyo buta yen buta napi tan panggih alias tan berhasil ken tan talar yen rago mayarnyo patut mendasar ngerah bahan-bahan yarnyo punika patut mendasar untuk kedarman punika patut mendasar untuk hayun suci ngerah punika tanunang punika ngawa-ngawa ngerah bahan santukan dika ke bawah sian dika kemawa-ngawa tan nganutan etika wastane kan dika yang lontar buano mapah ke bawah dika yen iraga materi sane kangen yarnyo punika mawit saking dan becik sile tunggalnya mawit saking judi nika ke bawah kalau goncang materi punika kan yen mawit saking madol-adolan waris punika ke bawah brano punika ke bawah kebo jegen talar nika tendados sangge mayatnya ratu prana yen kentan bawah ratu itu mungkin sana niken sana jinah sana dados brano punika dados sangge yatnya jinah dakin tangan dakin dimo dengan nika bos dinah dakin dimo punika santan mulyane tuyuh kena nika angge mayatnya nika kawastanin jinah punika kawastanin rambut sedana nika sane ngawena yatnya sida kena nah nika wau kedek mungkin sane dados inti pacang atur peranda niki dalam tempo 10 menit niki adalah mubiang raga mecaru resigana nika sane membuat pantas patang unia kedek jawab peranda mungkin mubiang raga meresigana santukan raga pacang modalan mubiang raga modalan santukan ido betaro pacang kedon niki kaya ido betaro kedon mungkin niki mas pas niki kan mawena ke bawah dika caru punika yang sekadi manusia dari lontar Widi Sastra logo Sengaru Bumi ke bawah saat maka sekadi manusia niki saat maka mobot niki ampun nentan mencaru niki nyakit ampun nentan naspas nika pas punika lahir dadosnya ido betaro medal dikirim pura diki kan nika wastana modal mawin modal nika santukan ido betaro medal diki santukan ido betaro meraga suci ido tan kayun ido medal di tongos ledoh kan patut di tongos suci mawene iraga mecaru rien kan Ratu Prana ados mendaki ngeresigano Ratu Prana nah niki yang bawas Prana landang niki wentan yang nontar kawin semaro dahanun tan bawas Prana inten mantan bawas Prana ngeresigano punika tujuannya mawin mendaki mau pedagingan nika sesampunnya mencaru mandala niki suci bos kentan ido betara tedon yang pelingih mawin mendaki pedagingan punika pinaka Cina lain letuh punika kentan ampun nentan caru resigano puniki saat maka inarga mayang punika ido betara gano sane meresidayang hawana ngalah raksasa niludrake para ika dikekawin semaro dahanon ika wentan santokan niludrake niki nusa asik swargaan para dewa di swargaan ke usa asik ke siatena kentan pantas kecewa ido para dewa kalah kentan nang santokan sadi hilang-hilang niki raksasa niludrake para abdi dan sakdene sapunapi ido betara Brahma senjata ido gadot dan meresidayang madam raksasa niludrake ampun nentan Mahadewa talertan naga pasa ampun nentan angkus sarang Nabi Astane angkus yang kajo nika cakra talertan meresidayang padam Trisula betara samud dan meresidayang betara Iswara Bajra bos kentan ares betara Maheswara rupa tan talar meresidayang dari nikena yang begawan Waraspati nikena neng nidang kang ngalah raksasa Ludrake nika inge punika okan betara Siwa sane mau tengok gajah kan mau kepala gajah kan kasar kan nika ane pacang meresidayang madam ngaon raksasa Ludrake kan nika mawena singkatnya niki nika mawena ngeraga niki sedurung Nabi Astan Piodal nika raga ngeresigano ngadakan ido betara gano dadosnya kewajiban tugas ido betara gano nika nyaga mungkin
karyo diki kan mawena desigano punika kajak angin punika mau pendam terus ida nyago dika kan enten takuane kan nah nika mawena dijo enten yang modal daging desigano nika empat tujuannya menjaga santukan di swarga nika para dewa nika digoda makin dikit sedo nido betaro pangtan digoda jago kenido kan kindo sang meraga gano. Napi nika bantane Ratu Prana bantane punika bebek putih jamul. Jamul nika pinaka gelong ido pinaka bawaan ido kan. Makin putih jamul punika mawena napi wastan bebek putih jamul punika meguleng patutnya meguleng atau dados bitutu kan. Meguleng punika tebak di kibolnya tebak menekan tengak nika tengak bebek punika sak maka tunelen gajah nika kan. Nah yang mungkin yang kalange betutu punika tengaknya kan dados tengak pun basang bebek nika patut di sisi dengan tengaknya nika sak maka tunelen gajah nika kan. Nika raga mengadakan pemujaan ngadak nika Betara Gano sedurung biodalan. Di biodalan kan tanggal 6 nika ijo jadi nyago palu buto-buto nika kan. Nika pinsaparnya nih, tapi mawen meguleng Ratu Prana, meguleng nika Cina kehidupan raga dados manusia berulang. Kan minta nak meguleng dia anyung, kan mantan cepok buan dari depan sibak, meguleng terus putaran niki perputaran kehidupan raga nika. Tapi mawen kuda kan nika basang BBM nika simbol Gano nika saat maka nika lahirnya berulang-ulang. Mawen jejeron bebek nika angge ya. Tapi ada nangi urapnya nika kan. Yening jeron adene angge urap lor. Yening jeron nyalene angge ulam kaje, urap kaje nika. Yening pasang nika angge klor kaur ring rudra nika kan. Nika sami wentan suksemane nika kan. Nah nika sampun mawene tugas Prana mungkin ngahan niki Prana terus kan dijo Prana lungo nikian Prana kepit pangkat yadnya ne atur raga buta kan. Bau pengentar cara takian Prana kawan hapus biang jadi kayu yang sigano biang nang sigano tenumin di tantu nanti pangkat buta yadnya raga Prana bertugas menyampaikan pada sabde amunika sesuai dengan waktu kan nggih. Nggih. Nabi nyambung kono enten jalan ke ireng mabawa senalih kan Prana siap juga kan. Dados nane suksemane niki pangkat buta yadnya nika kewajiban Prana napi yang disalah samu saya. Terus yang menawa dharma sata roras enten kewajiban Prana. Asiki sanesiki nika amarahaken dharma ring para jana. Kadi mangke niki Prana memberitahu kedarmaan tentang ajar kebenaran dalam agama. Itu tugas Prana niki. Nomor 1 nika melajah. Mawene Prana ayo mujang raga pada di Prana niki melajah ben ternyata Prana boleh tugas amarahaken dharma ring para jana. Iki nih marjang Prana mangket sapunika sekiwankan 60 yang Prana agak peningin kedene agak terharu Prana. Iya para aditi sareng sami amunika sida antuk Prana nagini nasamatra manut ing kewajiban Prana dados wiku nggih. Nika semua pisan mugi-mugi kebenyang pungkuran ring dijo Prana boleh katuran Prana sepatu nagini semak kurang lebih 5 menit 10 menit. Ini ampura yang sekiranya niki sana mau panas nih. Abi 10 menit begini. Ampura yang mari pisan keput Prana untuk ngaturan Prana saiki. Om Santi. Suksema. Salah setting. Ingat YouTube channel. Bisi girl. Up. Aja bos tinik pemargi ring rahim.
gede. Oh, dia panggilan. Dan nungguin budi saya lu. Ingat subscribe. Share, Liko. Lonceng. Jadi ya biar tidak ketinggalan. Tul. Aduh, lon. Peace. Rahayu. Benar kah? Di kampung kemana aja? Rayu. Wali. Mantap. Tuh istri soalnya. Ini lanang-lanang bagus-bagus ya. Mantap. Niki tukang bompong dia kan Niki, oh, makin boleh nguruk ke masih loh. Masih ngomongin bisa. Pas. Hobi yang ngomong. Oke, Bang Tigo.